Salibonani, sesihlangana njalo kuhlelo Secrets and Confessions. Indaba yethu yanamhlanje ime kanje. Unjani sis B? Cela ungifihle sisi bengangi-teachers. Ngingumama oneminyaka engu-34, ngilengane ezintathu. Ngihlala lomyeni wami lengane zami. Nginamantombazana amabili nomfana oyedwa. Indaba yami ime kanje. Sasiziphilela kuhle sizisebenzela. Yazi so izilingo ziyakulandela ungazidinganga. Ngokuhlala sisemzansi kodwa siphuma kwele Zimbabwe. Ngenye imini ngahamba ngayalungisa inwele zami estradeni. So ngangihamba lengane yami yomfana. Masi lapho ngibone nje kulabantwana besikolo maybe abalabo 14 or 15 khonapho. Baqale ukukhuluma lengane yami. Ingane yami yona inabo 12 years. Ngaleso sikhathi mabekhuluma mbone engathi bayamqhawula, wayedlalisa ifoni yami edlala amagame. So ngangisamangele ngizibuza ukuthi engabe ekhuluma lobani. Inwele zami zavele zaphakama mangibheke omunye wabo. Ngezwa ngitshaywa luvalo. Ngibone nje ukuthi laba abantwana kukhona okuchaya amanzi ngabo. Kodwa ukuthi yini ngangingakwazi. Ngingumuntu osonta ipostoli. So ngokuphakama kwenwele lovalo kwavele kwangenza ngasukuma ngayalanda umntwana ngisithi azehlala kimi. Bavele baqala ukuhleka and bangihleka abantwana labana okungenziyo. So mina ngangingazi batshoni, ngazibuza ukuthi abantwana abadelela kangaka. Ngifika endlini ngaqala ukupheka. Umntwana waqala ukuthi uzwa kulabantu abambizayo ama-voices. Ngisaphaphatheka umntwana ngowayengasakhulumi. Ngahle ngafonela uyise wabuya samgijimisela kumfundisi esikhonza naye. Masifika umfundisi wathandaza. Umntwana waqala ukugonquluka ekhuluma ukuthi abafana labana bamnikeza iring so uyifake ku-pocket bathe ayifake lapha ngoba mina ngizamthathela. Masiyibheka esikhwameni iring asiyitholanga. Wathandaza ubaba lwana umntwana waze waba right but engathi se-confused. Engazi kwenzakalani ngitsho le speech sakhe sasesingasaphumi kuhle. Umfundisi wathi sibonge ukuthi siyathandaza ngoba umntwana besebem-initiateile. Ngase ngisaba lokuhamba endlini. Umntwana engakakhulumi kuhle. Umfundisi lonkosikazi wakhe bathi ngisale lo mntwana okwamalanga khona bezabe bethandaza lathi. Laphakathi kobusuku sasivuka sithandaza. Yazi phandle lapha abantu bagangile. Wagcina elutholile uncedo umntwana. Sahle sathutha lapho esasihlala khona. Lo mntwana samkhupha esikolo sayadinga indawo entsha ngoba sasingazi ukuthi mhlawumbe bengamlandela noma cha. Kodwa sathi simbuza umntwana wathi naye ubeqala ukubabona. Kazake ababone. So manje uboy uyayethuka ebusuku kwezinye izikhathi nje ma elele ethi uyasaba ukulala lezinye ingane. Lengane zami angisazivumeli ukudlala lezinye ingane ukuphuma. Ngizwa ubuhlungu ma ingane zami sezihlala ejele kanje kodwa phandle lapha kubi akusathenjwa. So bengicela ukuthi ungipostele abantu bakwazi ukuxwayiseka ukuthi baqaphele ingane zabo bengathembi laloba mbani. Bengathembi lezinye ingane ngoba abantwana sebe-initiatwa ngabanye abantwana bebancane. Yiyo indaba yethu le kade sithunyelwe ngusisi. Yo kunzima. Sesiphila sisesaba straight. Cabanga nje usiyaziqhinela inwele zakho usuhlangana lenkinga ezingaka. Elokufa litsheli sure. Ngizwa ngisesaba ngisethuka yazi. We really need to pray for our kids. Linjani sis B? Mina ngiyindoda eleminyaka 38 yokuzalwa.
ngiphila ngiselizweni langaphandle. Indaba engilethe lapha ime kanje. Sengihlutshwe ngumoya wengozi. Umoya lo waqala ukungihlupha ngomnyaka ka2020. Kodwa okwamanje usungihlupha kakhulu. Sengidinga uncedo masinya. Ngelanga engavukelwa khona ngumoya wengozi lowu, ngiyakhumbula kwakuyiFriday ngoba ngase ngijika emsebenzini sengike nganatha utshwala. So ngathi mhlawumbe okunye yikudakwa. Ngathi sengingene endlini ngezwa ilizwi elathi ndoda, kanti wangibulalelani. Ngahle ngezwa umuntu ekhala esithi sengigwaziwe ngengqamu, maye wambulala. Kusukela lapho kuze kufike namuhla ngiyambona lumuntu njalo ngifuna ukuconfessa ukuthi lami ngangikhona ebulawa. Sasisemagodini, wasebuya edakiwe. So wayesaziwa ngokutshaya ngoba wayetshaya kakhulu. Etshaya abantu abangu10 eyedwa, waseqala ukuhluphana lami. Ngazama ukubaleka, wangilandela endlini lapho abantu baphuma bangincedisa ukuthi simtshaye sibanengi. Lamanye amapholisa ayekhona. Baze bathi sesize sakuthola, kunini usehlula. Basebethi mina ngimtshaye ngimnyathele, ngezwa ithambo lembambo zakhe likhala lisephuka. Wasethi maye wambulala. Wasetholakala evuke efele endlini kusasa kwakhona. Indaba yakhe akulala lapho eyafika khona yaphelela emoyeni. So ubuya kimi esithi soze ngithole ukuphumula ngize ngiyokufa lami. Ngicela lingincede sisibi labalandeli benu ngithole uncedo ngoba kwezinye izikhathi ngiyakhanywa ebusuku ngilele. Balaleli, yiyo indaba yethu. Ucela simncede ubhuti wethu, uthi uzalandela kuma-comment. Elandelayo indaba ime kanje. Linjani sisi? Please cela lingifihle bengangi-teachers. Bengicela ukubuza ukuthi ikhona into enje yini. Ngilomunye ubaba engihlala laye, so uthi mina ngihambe ekhaya ngoDisemba bese thumela imali bese sifaka i-tombstone engcwabeni lomfazi wakhe osowadlula emhlabeni. And lapho sesileminyaka eyi2 sihlala sonke. Lapho angazi lesihlobo sakhe esisodwa, ngibazi nje sikhuluma emafonini. Lami ngakithi abakabi mazi. So bengicela izeluleko ngizolandela kuma-comments. Yiyo indaba yethu leyi elethwe ngudadewethu. Ngicela ama-advice. Mina umbuzo njenginawo ukuthi ubaba yena uzolandela na lizofaka omele kufake wena kuphela dadewethu? Ngisizeni balandeli ngembono yenu. Sizohlangana kwesinye isiqephu.